Cipan tao te no. Met sabol masaw to. Yes. From SSC CPO 2024 na. 2024 Tier 1 Maths. Question number 1 है table है ना table की पे question लाभ हम वेरे question the table shows the number of students in various courses in various cities A B C D E during academic year 22-23. Okay, हम इन 22-23 city also A B C D अब ना का जिलो दे extra total था ना question है दो हट पियों in city A the number of students in medicine city A medicine अत्यारा चुनचो अंक जी नाइलो है ना city अब ना चाहिए subject आंचो MBA चला ना MBA अब ना science अब ना engineering अब ना medicine के जो question है दो जो पियाम तले in city A चपाया दो ले चोह कदम नाइ तलो ना the number of students in medicine is nearly 5% of MBA MBA आचो MBA subject लाचो मिजा नाम question आके पीछो 1,200 या अब ना medicine आचला 1,100 ना चिते नहीं की पीछो ना अब को table आचो ABC अपना total चना MBA science engineering गमती ना पियो चाहिए वहाँ question है दो चिपे हम तले in CTA the number of students in medicine student जो हम 1100 is what percent of MBA तले MBA दिन आज percent is हम तले MBA जो की compare चना की compare आले नुया PG दो हम 1200 ना दिताम what percent नती जो percent is हम तले पियों into 100 ना आज तिया हिले 0 नी तो चुंगा 0 नी का आता है ना 250 2 6 12 2 3 6 225 ना 25 into 11 चीज़ान हम 25 into 11 हो पियों 25 गॉबला चुन 275 दिया 275 divided by 3 ना 3 जाना 27 3 9 ना 3 1 is to 3 9 ना 27 ना कैसा इतना बना 3 1 is 3 point बना 9 है या 3 3 9 3 21.33% ना क्वेश्चन आप ये मम 92 है लाचना approximate value लाओ तो 92 9 पेंजे पे हम 92% ना ये जो ऑप्शन है 85 89 87 का चाहिए नहीं लो पिछला ना 92 ताहे बोलें नन बोलो ना बिल्डिंग आउं क्वेश्चन आलो फिर टेबल ना बना ले नंबर डाटा तम डाटा पी में थे उसना डाटा यो से ना बल मसा हम बता इन CTA the number of students CTA दिस BCD ओ खचा बई बिंगाई लो की कंपेयर लो पिछना CTA the number of students in medicine दिला medicine तो is what percent of student in MBA दिस अजो त्या है MCA engineering science की जों दोन गाइलो है ना देनी बोल की पी तो तिला चुन 92% आलो पिछना चुतले मार्क्स खा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी होता है the sum of two a certain sum of money is given a certain rate of simple interest is all khod hote na question अब भाई खुद मसा होता है the following is not correct that's it question number 4 तो बता if four distinct positive number A B C D ना A B C D जो distinct number है जो number का चाहिए बंगलाओ ना C1 ही ले C1 ही तलाओ दे है ना 1 2 3 4 हमें फिर हम क्या था कोई और in proportion दे जो और in proportion होती है ले proportion जब हम this is a proportion है तो 1 by B is equal to C by D ना ये proportion ही ना लगवाऊं proportion तेरे की बंगचा दिने चला ना A is to B is to
C is to D tiang he proportion ni detail chana proportion tia hi le bang tina ti ham which of the following is not correct so it depend lo ham option number 1 api pi ham D C B and A are D C B are in proportion di chuna the DC lang khana am chala na BA are in proportion tile option number 1 di na option number 2 as application AC BD are in proportion AC BD are in proportion na A to C ki bang chala na so ang kati the so chito this by this is equal to this by this tiang la chito ang ki bang na equal to ila chung na no ang ki bang chala na ni ki bang BA DC in the order given are in proportion in the order given this order ki pi thong zu ya na question number thum na kho hi le question number thum na pi sem tala B to A to D to C order ki pi thong zu ya chung order ki pi thong zu ya na one acho le DCBA abana cho ani na cho ACBD na है ना ali na cho le order ai PPM CD BA na it's a proportion of item nam tele DCBA he bana help chun D to C na to B to A proportion of me tele correct di the na A to C proportion of ke bang ya chun B to D ang proportion age achung no ya mala chung no ya ngai achung ke su to le noi to noi ki su to ngai jate ni ki bang ki hom lo ngai cha proportion cha B to A changa mala khate ni ko D to C to D lo D to C na so he di chuna abana C to D ti la chun C to D hi abana B to A ata chu ki bum budun ba chuna proportion na tia hele achung ki ba ngai na anoi ki ba ngai the thima hi chu to hen ita ya chi to le chu to hen ta chi to ngai na chu to ki ba le chu to ki ba ngai tika banga chu a ji ta chi to din x by o te ta is equal to o by x ki tila di tlo re cha proportion hi lo din है ना proportion ke le a by b is equal to c by d ya CD BA CD abana chu a b hi diya na proportion chu amon BA tila chi di tlo na ala which one of the option is not correct tila option number D di lo cha chi not correct तो तले question number 8 ना चबता question number 10 है बती 1 minus cos square a into fm 6 square a is equal to question number 1 आचो cos square a ना option number B आचो cosec square a अब आना option number 2 आचो tan square a one option number D आचो cos square a cot square a ना वही चीज हम question है ना दो तो सी आना 1 minus cos square a कोई भी हम 1 minus cos square a भी हम formula चलेगा जो तो formula 1 minus cos square a कोई भी हम sin square देता plus cos square तो स्क्वायर तो 1 चला ना चिखुलंगा चाले पिरिता हम sin square a is equal to 1 minus cos square a क्वेश्चन CPO चला ना या CPO हम sin square a चला ना into sec square a को कितना 1 by sec square a पे हम sec थीटा a पे हम sec तो a पे opposite हम sin तो cosec opposite ना sin थीटा is equal to 1 by cosec थीटा ना then opposite tan तो cot ना cot तो tan थीटा तो cot तो tan ही opposite अब आना cos तो
cos to pm opposite cho sec theta na ala sec cho 1 by cos ka ti the cho na diam ala square ja wala cho into 1 by pm cho cos square diam abana sin into 1 khoi pm multiply hela chung to na multiply yung de cho anu ya hi 1 ti ne ya 1 cho ki ha follow tilung phapa da cho na chung na multiply de sin square theta by cos square theta pm che tan square theta na formula base with very easy na yeah chonan bolo simplification bolo ta question number 13 no anum cha cha sol ma sa di exam ma he amasa abai cha cha sol ma sa di cho question number 13 pcm 6 plus 6 of ki देखो पिटिन हम of question आप दोनों से खाइजे ना 3 divided है 3 divided by 5 so bracket here divided by 6 of 5 plus it's a one चला जाता है 24 divided by 2 of 3 minus 6 of 5 plus 4 option A के पीछे number 1 आचो minus 23 1 by 5 option B minus 26 2 by 5 C minus 21 3 by 5 it is an option P होता है बोलो तो ची simplification में चला ना इपी rules ये लोग हम BODMAS rule ये लोग चला ना BOD MAS BODMAS को B को bracket तो bracket नाम से solve मसाद दियो ना bracket नाम से solve मसाद दियो अब आना of ये solve मसाद दियो ना अब आना division multiplication हिच order दो जो ये solve दियो तो अरे हिच bracket सुना ही solve मसाद ना हिच bracket सुना solve मसाद बाले of ही पे हम of मसाद पेन चला ना of पे हम of ही multiply तीने तो 5 6 मतलब 6 plus 6 का बोल मसाला लग रहा है 6 plus 6 को 12 देता चलो ना का बोला ला दी लग रहा है जेपी जा दी लग रहा है मतलब प्लस एडिशन ये नुखा लंग पे am चला ना ची की बोल मसाला ची ऑफ की बोल मसाला माहिल 5 6 जब हम जे 5 6 चलो ना जी ताइयो 6 plus 5 6 30 ना divided by 5 ना या अच्छा ब्रैकेट सुना है ले चो ही ब्रैकेट सुंगे या तो फुल साइड फट होता ये थी बोल मसा दिवम ची बोल मसा दिवम में लोचते नहीं बोल मसा दिवम प्लस और डिवाइड मसा डिवाइड डिवीजन मसा ना 5 6 30 ता चले 6 मतलब जे 5 का डिवाइड आले 5 6 30 6 plus 6 को भी हम 12 इसे से एपिसोड tam इसे से 12 होता है ना अब आना ही चलो जो खुद थी 6 of 5 APM हिच चलो ना खुद ताइयो चिरप ताइए पिज़्ज़ा सोते थे जिसे से 12 होता है ना 12 फसवा ही ले चलो ना 12 का दिन divided by ना 6 of 5 को हम 5 of को multiply चला 5 6 30 ना plus kati dia pana che bracket sung si ka solve masa ke de cha bracket sunga ka solve le episode masa pen ham of solve de chala na it's multiply din chang multiply de ta cha na it's ipm 24 divided by ipm chho 2 3 6 minus 5 6 30 plus 4 na it's solve ke dal episode ham chi chalai hoi chi bor masa de ham chi bor masa de division bor masa de chala na division है 6 जन हम तो 24 by 16 जो कोई 3 है जो minus 30 plus 4 ना 6 4 जा 24 4 minus 30 plus 4 ना plus ले minus है होई तीन मसाले हो तो लोग पिछो multiply minus divide multiply हुआ वो या ना plus ले minus जो देखा बंगा किन्नंग को मान निकला दो थुम का पे मसाला निकला दो कि बंचला ना आंसर
wei che la ko dai wa chi dung ja che addition ma sai to ta addition ma sar wali pitam che 34 la 4 la do le 30 ki de chula na e lo la sign na he number ni ki ba sign opposite hi le ka thia na sin 4 है पॉजिटिव चीज है पॉजिटिव चीज है कि का थे लो 30 प्लस 4 को पे हम 30 प्लस 4 को माइनस 30 है 30 प्लस 4 लो माइनस 30 नंबर की दिफा पचो नंबर संगा पा साइन की लाच ये थे मा मतलब तिया हिले हे दिन से ताते माइनस ये चोमा बोलो 3 प्लस इसी खुद मसाते माइनस 30 प्लस जन 4 प्लस 4 को जन हम 8 साइन के बनते नहीं गो मसत ना जे माइनस 22 बता नेगेटिव साइन हम ताजो ना जिसे से पे हम इसे तो खाना ही लो भी ना इसे पास होने लाई लो सॉरी इसे पाइले ची सोल्यूशन या ना प्लस ची ताजो ना अब ना माइनस 22 ना माइनस 22 दिया पहले ब्रैकेट हम सोल्व मसा दिल से से मसा ची पलंग हम बोल ला माइनस प्लस से पे हम माइनस ले प्लस के बोला ला माइनस से थे माइनस 22 माइनस ले प्लस ने माइनस साइन की कोई देना अरे तो डिवाइड ही इतने को बोल हम 12 बाय 30 का दी थे हम माइनस 22 का दी थे हम दियम 3 is हम जी 3 4 जा तो 3 10 जा 30 दिया कबाना इतना चें 2 2 जा 2 5 आ 10 ना itu pisau tamje 2 by 5 minus 22 na aku isan ako okay so tas kopoi 2 by 5 minus 22 iding ale pi bol ham ta hi 2 chala ka jiding chi tan je ka multiply de chunga koi dia na anu ya hi 1 tabang cho no LCM kala hi le 1 chu ji ngai lo pi cho hi chu direct multiply to nu ya pa nu ya jin lang na माइनस या जो माइनस ना चिता जे मल्टीप्लाई था 5 2 जा 10 1 in hand 5 2 जा 10 11 जा जम काचा तिया हिले इपिता जे माइनस जा देता माइनस 108 by 5 ना ऑप्शन ही वेले चुन by 5 is okay चलो ना अजो तेले mix fraction option अपना का check देता है इसी तीन कोई तांगे इधर हमको solve थे लो ले option अपना का check देता है पता चले 5 into 23 mix fraction बोला नहीं है ना 1 by 2 ही ले चुन जितना जी के multiply या चुना तो के नानु या पाम दन पे ना नु या पाम दन 5 कुम दन ना 5 to 23 5 times that हम 5 3 जा 15 plus 1 देता है ना 16 1 in hand na 5 2 za 11 minus 116 by 5 diam di lo a di tlo na ala 5 into 26 is ham 26 into 5 5 is a 30 5 to the 10 11 to 13 130 is na 130 plus 2 है 132 diam minus 132 by 5 di ke tlo na अच्छे पे हम by 5 या चाहे 21 into 5 is on hum 21 into 5 5 1 is 5 5 to the 10 105 na 105 plus 3 is on hum 108 by 5 asram hum si se ta cho hum ha kayam ka explain diya to south ya na explain lo hilang छोटा बंग है वेला का जिंगा तो एग्जाम बपा ले खन डायरेक्ट ना हेचलाई ना का पद देता जो 5 is 36 plus 30 divided by 5 5 is 36 plus 6 12 को तो चाहिए ना तो या अब ना चिता बंग मामा सिंपलीफिकेशन कर बोलता है क्वेश्चन नंबर 14 जो था question number 14 आवता है 14 question आज पे 1000 ना into 100 ना minus 1000 plus 4000
divided by 200 both mass mama ki jang chona simplification jo sia if you want to into ham bracket lo na of the multiply tini ana multiply b mam cha he chim chuna 1000 into 100 he la cho he ki multiply ranga le 0 om da ja chap di yang khadni thum linga etima multiply bola le 100 ho 10 he la 0 kharab di 100 le 0 ni habdi ki cha yang multiply ale minus 1000 na plus 4000 divided by 200 ta ta abana khoi ipm mam division ma sa chana 0 ni to 0 ni ki kala ta chi pham chi 20 ta chana plus la minus hoi je ma sa la khota lo chu khani thum linga minus 1000 plus 20 dia ale answer a chu ra che 1020 ti ta na acho khani thum linga minus 1020 dia diam chi 08989 diam 9980 ama man sara hum poi 99 jo hai sorry divided by 200 that you long 1000 into okay plus to 1000 to 20 plus 1000 to 20 ka plus hai sorry che minus sign chala na minus to plus to anya ka gop thailo cha sorry but ma sa follow addition bota te chite ne ka gop de chana diam chipa ma sanga plus chala na imo cham no le plus dine jo o ma le minus na chipam je 1000 dia minus 1000 na ele 0 la do te jan ham 2 la 0 la do le 2 na 2 la 0 ka la do le pyong 2 minus 0 ka pyong 8 hilo pe 2 so abana e che 9 ta 0 di jana chong he e cho carry over ma chang ai lo ya chong 0 na je ha sorry thum na chu 0 na ali ne 1 0 chi 10 ta chona 10 la 1 kla do le pyam 9 abana chi 9 ta chona carry over ja na 99020 diam 99020 di na question number 15 chulu tala good mass question number 15 chulu tala x minus y p divam cho ye alam pia tarwana hi SSC le CHSL CPO le bona he formula base ngi da anu manom thei ha hi re to na simpa yon le ha ta ho don na hi to exam prelims ading in don na hi to x cube minus y cube hold and cha chu che p de am answer a chu option 1 a chu 26725 na to chu 28495 diam 48925 42985 okay x minus y की x cube minus y की बोले तो लच्छी का क्यूब थे हम x cube minus y की डायरेक्ट फॉर्मूला से हम चिते नहीं जाओ ना x minus y whole cube है इसे का क्यूब थे हम का क्यूब माहिले पिसोर ताम चाहिए x minus y whole cube is equal to 25 cube ना 25 cube कोई क्या नंबर लेन बेटा लेन ते हिचा अपन ब्रेक डाउन थे लो सपोज टेका बंगाना फॉर्मूला चला जो तो फॉर्मूला सेक्शन चला जो तो x minus y whole cube को हम x cube minus y cube minus 3xy x minus y diam dia xy mom xy x minus y mom x minus y x cube minus y cube whole and githi na हाथ लो पिछला ना ले x की minus y cube कोड हो जाएगा ले x minus y cube चला कोई धन चिपा ही चला कोई दो तो x minus y x की minus y cube ना और दो दिन आए ले चिपा ही चला हो कोई होते एक कोई थे दम sorry x minus y whole cube
Direct substitute daw to le x minus y whole cube hui piam 25 cube ditam is equal to x cube minus y cube chu whole in git ya chi pi ti du ham k de daw to x omnian chi k de ta nyo minus 3 into xy piam 444 na abana bracket x minus y piam hichi ti bo cho hichi la chapana hi bot mal simplification ke ta chana algebra para simplification so ke 25 ke pichu piam na 156 25 are you sure 25 square chu piam 25 square 625 625 okay into 25 na 5 5 25 5 to 10 5 to 10 22 29 5 to 30 34 5 36 13 40 15 15625 din also na tia hile is equal to k minus choose se bona multiply yaw it multiply ma sang ho lo ya na so multiply bracket multiply dina chala na 3 of 444 into 32 444 into 3 4 3 12 4 3 12 13 4 12 13 1332 na into 25 okay 5 2 is 10 5 3 is 15 plus 1 16 5 3 15 plus 1 16 5 is 5 6 jam 2 2 is 4 2 3 is 6 2 3 is 6 2 1 is 2 yeah 0 0 6 plus 13 13 3 3 3 0 0 na 3 3 3 0 0 ale k hi changa khon koi dan wa le chi changa le plus minus so changa equal to langa le plus ta chona na plus that on chho 3 3 3 0 0 is equal to k ta chona chite ni go mala na diam 5 plus 0 to 5 2 plus 0 2 6 plus 3 is 9 diam 5 plus 3 to 3 plus 1 4 4 8 9 2 5 chona me 9 9 8 9 okay to say bo barian china bolo calculation ne khalu na na nom ta cha bo ma saute habana teba ma na bo ke lopi question number 16 jo bata correct ayo question number 16 jo bata following table population in 100 is na 5 different cities. The following table shows the population in 100 of 5 different cities A, B, C, D, and E. Is na population of P, male woman ratio P. Chala city hi population chala men ratio woman P. Na city hat A, B, C, D, E. Awana number wa ki P. Question simma saute question and open boy video cha. Question and the total number of women in city A and B. This total number of women in city A and B. A and get a whole plus in women in A and B in epitham in 100 chatisana in 100 chaticha 100 kiticho table api in 100 atisolana adu table api za chuna calculate le yang na L B la C D ki pai molo na population is 100 2340 100 that is na 100 means this 100 times in cha abana b is 900 ta question in 100 dia cho answer yang cho chika go mal in 100 tho ra cha women that is na chala men is to women is 1 ratio 2 na chala 3 ratio 1 na abana no mai holo ding ai le ya khon no mai za de tam no hi zan ham chala hi 2 chana 2 out of is ham 2 plus 1 total de chana 3 zo 2 by 1 na ti khawe na ta di lo bi cha ichi pasal ichi no mai aki go ma zan ham thumi ngai na pasal khat no mai ni cho ki go ma zan ham
thumna thumla chunga hi numeric order no mala 2 by 3 pasal call no mala 1 by 3 do 2 by 3 of is an hamji 2 3 total population na 3 4 5 6 check ka thaina 3 7 za 3 8 za 24 0 2 0 0 2 8 16 2 7 14 15 1560 ta chuna ya to is an ham chahi 1560 plus bia khola bia numerator order do ham see chalo na jam 1 out of 4 total na by 900 yeah 4 1 is 4 2 is 4 5 yeah di poi which on 9 to 10 yeah wait long 5 here to 2 mama. 42 mama why 10. okay 4 to the 8 acha che 1 bo se mo chala na 10 bo se ma 4 to the 8 ele 10 ya 4 to the 8 ni mo ta chana 4 5 20 na 2 to 5 2 to 5 into 1 ko jam 2 to 5 chi number c b ta chana exam ham chi 2 to 5 ya 5 plus 0 ho 5 plus 0 ho 5 6 plus 2 ko jam ham 8 5 plus 2 ko 1785 jam answer am nam 1785 boilen ma khana lose ki taila khat mock test na bol la beta PYQ ang bowling kitya nan si cho 10 plus 2 hangam naga bola cho hangam tu chunga chuna ya cho PYQ pa pa mo cho adi dia tu ko ma ning ko ma hung yo se chai thu thu de question number 17 simplification bawang be to that's a 3 2 by mixed fraction cho into bracket of fmc 2 3 by 4 na plus 3.5 alien he thenam now new say ta the mom nam new say ni ti wang cho 3 point kaslo na lai ko not pi na de first time ya 1 by 3 minus so he simplification board mas kiti hoy class ani kila sa ta cho na yu to mayang beta class ma so ana ana wa thei cho revision na chi thap bracket okay chi simplification ma chala na simplification je pya khodi ham ip rule si bandi ham board mas jong je ko khod ma sa de ama sa pena first bracket khod ma sa to which is first bracket chi second bracket third bracket which is ma sa first ma sa chala na I khod ma sa de ala chi mixed fraction si chi simple fraction kan so de cho 3 5 wa anu hai mixed fraction ni wata now chi a b by c kitala answer chi bol ham c into a plus b achong khoi de anu ya khoi pham c de cho which means a b by c ala to chite ne ka multiply de na chitan ka ke de na chuka chunga so de ta na anu ya pa hi nu yam lan de mixed fraction cho 3 5 wa 15 plus 1 khoi pham 16 divided by 3 plus 3 3 is 9 plus 1 khoi pham 5 15 plus 1 for 16 na 16 by 3 plus 3 3 is 9 10 by 3 plus minus 3 to 6 7 by 3 jam no ya 3 common ta chana 16 plus 10 minus 7 ja 16 plus 3 by 3 ja how come 19 by 3 ita 1 by 3 common ela la di lo it should be correct 8 minus 5 to hum 8 minus 5. 5 6 8 minus 2 to hum 7 Minus 6. 8 minus 2 6 chula na 1 by 2 so cha hai sorry answer to 2 so cha na adi he am lan cho common la da yang wo direct in khol bona no so problem na to there is where the problem lies 19 by 3 ta cha na 19 by 3 so 33 by 10 into 19 by 3 na plus
chi pa 4 2 8 9 10 11 by 4 dam chi second bracket sunga me ana into chi 17 by 5 na chi khod te ni khod do vam khod do heram mo mo to ka di mam chahi 3 11 na kadim talo bi na plus samje Plus. plus ela chite ni ki ka thilo chite ni bogana boi pi dia na du talo chite ni khol ma sa deu cha plus multiply la chen bona bo the ya 17 by 5 into 11 by 4 plus ipi dam che 19 into 11 by 10 cha na 19 into 11 ko 19 19 90209 diam 209 divided by 10 na ditam ala 10 to 4 ko APA 20 chana LCM na LCM 20 hile divided by 4 is times 5 20 na 5 into 11 ko 55 dia 2 into 209 kola 2 9 18 2 to the 4 diam into 17 by 5 na 4 by 8 to 55 ko kumta 8 9 10 13 7 473 na 473 by 20 diam equals 17 by 5 into 4 73 na by 20 ala 5 to the 100,000 na achunga te ne multiply ya answer this ni zawal decimal ka koilan sa sor ta cha 473 into 17 ko multiply ta za so 473 to 17 multiply ta 7 3 za 21 2 in hand na diam so 49 50 51 428 29 30 31 32 33 diam 473 चीज़न हम 14048 8041 तो तेला चुन 8041 तो 100 divided by 100 इला चला या 41 जवा है दिसमा का कोई के चाहिए ना 80.4 आंसर हम चला को कॉमन ला जो छे कॉमन ला लो बेदिंग न्यू लेसन ना न्यू लेसन से कॉमन ला लो बेदिंग तम तम ताई वेस्ट आवे ना ये वहां इट्स लर्निंग प्रोसेस या ना फॉलो Okay, question number 18. Bird को इसे बोलिए ना बोलम ना बोली ना है. Question number 18 जो बताओ ले. तब ताइयो. Next question जो बता bar graph का end. Kum gipia year gipia below table shows number of three different fruits planted during 2018 to 22. 2018 अपना 2022 जना की प्लान year है 2018 अपना 22 जना अब आना जैक फ्रूट चला है जैक फ्रूट JF होता ना अब आना मैंगो अब आना बटर फ्रूट्स चौथम की पीना ओके डाटा इगुड मसां वा क्वेश्चन है डिमांड हमें बता दो चो percentage increase in number of mango tree planted in 2020 so mango दिस ना चपा 2020 दिस ना चलाई ला 2020 हम चलो ना 2020 आ मैंगो की तो जा चो number of tree planted 2018 ऑटन कंपेयर इन दिस जाना कलम दिस ना 2022 yang kodon ngailo jackfruit yang kodon ngailo chang kodon ngailo na question na demand ba boje ba dio cha ele 2018 out za no mango cho 40,000 na khat ni thum 2020 ala 52,000 na izan ham je izan akalam 52,000 la minus ta minus 40 acha 8,000 ka la khan 12 zo de na 12,000 do chakal cho 12,000 na kala la chinjan apna kalam 40,000 apna na into 100 0 thum to 0 thum 0 khat to 0 khat 4 3 is 12 3 into 0 ni khojan ham 3 into 100 chana percentage 3 into 0 khat ham 30% na
Next, 19. if you बोल हम 19 बोल हम 19 जो पे हम if you to relate हम 19 जो time and work. Okay, 19 है time and work जो ना. Ronak and Ria can do a work in 12 days. Ronak and Ria can do a work in 12 days and 18 days. Ronak चुन इज़ा ना 12 days आप बहुत है चुना. हमारा Ria चला 18 days आप बहुत है ना. 18 days दी थी तांगे 18 days in a बहुत है खाने 18 में से बहुत है. They work together for 6 days and Ronak left है चुना. निगुप तो खमन चो एले नि खोता है नदे गाय पिला दिया केतिवम एलसीएम मिला देबो ना टोटल वर्क ही सारु चो आ तो दिन जा ममों नियम तिपा एलसीएम माइला दो दे नि खोता के दे चला ना 12 into 18 को एलसीएम ला हम 2 6 12 2 9 18 3 2 6 3 3 9 के जाय ता ना 3 2 6 3 2 6 36 ता ना 36 एले जा हम जे 12 3 times 36 18 2 times sum तो तेरा जो निकोता से फैम से पा हीरो ना गाही निखना थुम थुम तो दो ना रिया निखना जा तो दो हम यूनिट पर डे देता यूनिट पर डे ना चे यूनिट देता तो तिले रोनक निजा तो हम अनंत के नहीं 6 days तो हम अंत ना 1 day work होते हम 1 day work होते हम 1 day work हो 3 plus 2 था ना हिची रोनक निखना है जा तो दो ना रियन हिजा ना तो दो जा हम निखना चो 5 यूनिट तो दो हम ना निजा तो दो हम निगुप मिलो निगुप 6 days आचो ना 6 days आचो इजा तो 5 6 30 यूनिट तो दो हम ताचो ना total work लाचो 36 लाचो 30 days तो दो ना लेना तो दिस आके बाना 6 days remaining ना 6 days remaining लेना तो गुफो को ना तो रेतियम रियन न तो गुमी नि हिची रियन तो रेता चलो ना remaining work चो divided by अतोंग दिन पे चो निको था कोई के चाहिए चो रोना गिले 3 कोई दिया रिया हिले 2 कोई दिया ना 2 कोई 2 3 जा 6 रियन अमो चंग चो ने थमा चाहिए छ ने थेमा मेले न ngombaram ngombare can explain the chota he thim tam no to the event time ma ni khat basic he nai lo dia na you to my own touch question number 20 chota question number 20 chubio ne ran tam dang ni chi ne thim nam alo bichna next question is also if hum applied to a bill for 1000 rupees now 1000 rupees what is the difference between the discount of okay hi chunga hi discount ase che hi chunga hi bill ti cho sumru disa na thilman tine cho hi chunga hi discount hi is between 40% to two successive discount of 36% and 4% discount जो है discount अब आना ही difference इतना जितने की discount ही difference इतना दिना चाहिए ये थी मैम अले वो जितने discount के दिना ही discount का रिजल्ट कम चाहिए 40% discount चला ना अब आना ची discount रिजल्ट हम 36% plus 4% कोई discount जब हम successive था चला ना question is successive है चला ना 36 discount applicable इतने अब बोल जो आचो थिलबन हम किम था चला इतने किम चुंगा चो 4% बोल के चो अन्य यहाँ तो 36 तो 4 का भी बोला बोल हम लोग successive means after 36 discount की बोल जो नुंगा ही थिलबन हम किम था चला इतने किम चुंगा चो 4% बोल चो ऐसे मैम successive discount इतने वाले पे हम x plus 5 minus xy by 100 then it is to successive discount formula तो if हम 36 plus 4 को जान हम a plus b minus 36 ab by 100 ना
36 plus 4 ko yan ham 40 minus is that namchi 4 is 24 12 13 14 1.40 ni 11.44 na is that namchi 6. 4 la 3 kala dole let's say 40.00 ka tita ta na 1.44 na 6 5.9 la 1 kala dole 8 30.56 30.56 discount which tongzo ma sang pe 40% ka discount mo ta 36 discount zo 4% discount bol which tongzo 40% chitam zo chi tongzo chi khali 30.5% na acha ti ala difference ati cho difference hol ti ala chi ne difference ham 40.00 minus idhar hum jo 30.56 na this 4 8 la ibam ji 9 la 5 la dollar 4 ma jo na 9 la 8 la dollar 1 na kichai ta 1.44% na difference 11.44 percentage of 1000 ko jara tam 1.44 percentage of 1000 na jam ele butana decimal zo wan niam chala na decimal ka remove ala zero ni ka remove je chung langa o noi lang hin tlo re chung langa ka remove je cha ajo ti lawa he yang le point ga ti ai le bata che zero ni to zero ni ka ta na chide ni dari multiply la chun zero khat hin point khat bo su mang zo de na 14.4 rupees oh ama man sara so SSC discount 3% mama calculative so na question do cha naga no ngai bo okay 21 ne bata now question number 21 question number 21 we have question number 21 billion and ball hai population of a country increase every year by 5% is na kumchenga population is na kalam 5% akal na if the population is a city what is the population after 2 years to population za hetiam 1000 16000 hele after 2 years na 2 years what kumkhara za kalam 5% kala le kumnya cho za kare tam 5% plus 5% ma mohon ki de na successive concept yang ka za thai ka za nom lo wa yang le na che 5% kala le za khat chunga cho za kala mon 105 de na jam ni ve ka bol he jo ta za 5% kala 105 ta na chi kum khara ta na kum ki rang kal ge na population za 16 khat ni thum na za cho ka khora lan sarong so ta cha zero ni kata na mana zero khat ki kata na 5 to the 10 5 is 5 na 2 8 za 16 abana hi chunga si ko multiply to just utam 105 21 ko multiply ale 105 to 5 10 to 1 is 2 2205 na so ko 8 multiply kita 5 za 0 ya cho 4 ko pe 2 za 16 2 16 17 17640 mama and then now percentage increase again the successive concept via 105 to pg number zakalla 5% kal 105 tin cha acho ti lo ji concept ka dia na concept ni hele pam 5% ko pam fraction ka ji ngala 5% ko pam 1 by 20 dam ele 2 kuma chu 20 hele hiza ne kala ti chu na kala le nam 21 kal chana chi kum khana da chana abana kum ki na chu chima mar chala na 20 to 20 juzan ham 400 na 21 square jo pam 441 na tu hiza ne dem chapa hen 16 khat ni thume de chana chi present a chala na to after 2 years chi pare chala na 4 4 za 16 zar ham che 40 ham dam
Well, let's try 40 times. Ila kumizo achir ta ya na. 0.41 is 4, 4 is 16, 4 is 16, 17640. Done. That's about it. Oh. Next question. Question number 22. Question number 22. We have 10. Question is a board of Question number 22 is a no. Study in a given table. So the question, the table shows the number of egg produced in 5 farms. Okay, kum kipi jala na 2010 apana 2013 jang kipi jana 2013 jang kipi chahi farm egg produce na egg kisim na atui na farm janam PQRST farm atui produce jala na abona kaji masanga a question and pdom what is the respective ratio of dozen of egg produced by farm P to T jana P to T bo compare jana P to T compared na a computer give in 2011 is na 2011 bo save do ta 2011 up P is ham 1260 2000 T jula 1620 1260 ki bangdi chan na 1260 1620 00 ka ta na abana che pam 26 12 to 36 na 16 to 1 is 2 dam shia ka the na right na e plus 1 9 here 3 to 6 3 1 is 3 3 to 6 3 7 21 dam final answer dam 3 9 na 27 3 ang ka the na 3 7 na 21 3 9 na 27 final ratio 7 is to 9 nam question number 23 is बताओ question number 23 ची बोला ते तो दिन बताओ तो ये बोल मो जिंगले बोलो ते ना ये बोलो हो चो नमक तो ना ये बोलो तो चो नमक उलंग ये बोल चो 23 this area of sector of a circle having radius amount radius epithelium 14 centimeter is area epithelium 231 na find the degree measure of the corresponding central angle amahin theta degree hole in tin cha itino min na area of sector je pitin ham hi ka hi din cha hi theta hole in sector je ba kai khat ki tin chula na ji area ka sector ki tia chi major sector minor sector ki tia ma na amahin chord in area hi radius ham 14 centimeter chuna radius 14 centimeter hele area of sector je pyam mahin 231 thi chuna formula je pyam area of sector formula je pyam formula base ngan sin chono halo bi chuna ya khar calculative thu ya na area by r square theta by 360 this is area chuna 2 pi r theta jo di lo circum epam pai beta in circle epam formula na check no area sector je pam 231 na pi ko 22 by 7 chuna noi la 360 am saya radius square ko pam 14 into 14 na into theta di tam 14 ni ven beta so 7 to the 14 there apana 2 is a times है 180 times है ना that's now chung ki ka the jo multiply hi lo holo na 11 to the 22 11 is 21 na 11 na apana 290 diam je okay ipi jang motam velanga 21 ma achunga ko 14 theta bu mo chana 14 into theta bu ma anu ya khoi pam 90 da to tia hele 90 to chunga khoi ta ta hello la dinam theta je bir tam theta is equal to 90 to 21 multiplied divided by
14 na. Ka thiam chu 14. 245 na. 2 7 is 14 down. 7 3 21 na. 45 into 3 is 3 5 15. 3 4 12 13 135. 145 degree to cha. Area of sector chipam pi square theta ele 2 pi r theta by 360 chipam area of circumference ham pam gavati kin chalen aza ina khoi khiro 2 pi r theta by 360 chipam pe formula am za pen cha formula patin revise hota hai okay हे ta cho length of arc of the circle acha इसे पा ही से ने cho l इधर से तरह से arc पा है ना इधर हम जो पा है 2 pi r theta by 360 ये भी नहीं हम तरह 2 pi r है वाला चन circumference तब हम चला ना नथियम दम चे प्याम आकले ना पाचा क्या चीता तो जंगल होता ना तू ना देंगे हम ते पन्ने yang है